De hejusket mem de kwa uklam Henry kinong comments yung ki video yung penbor ki nga uklam biang ni bhaile emi video upload ini video hejing to utaw surok nawa ejer chanar tiang de pun bha ki perlok ki wo comment si yang ngadang muda ki nong kerchan yang ke NPP ki wo uklam ben ki wo comment si yang Henry penban de kongpong da ki nong kerchan yang ke VPP ki wo uklam ben ki wo keno yang le phau jai harukom we ong ki nga tip ki but yo nga ye ki but yo nga ki de tip chua ki we se bile ong ki nga ngam to bru yang ke VPP ngam perchan VPP ya nga to nong perchan ng NPP ho jing sket hagala selection MLA arjar probably nga to nong perchan yung NPP taknai nga da phimat hosnem yimi ni ka voice of the people party VPP untuk arjar probably mami perthai ga nga ho arjar probably tipo mi perthai ga Madiwa candidate kana dui tipor ha convention yang I yo le senga dui tipor kurchana ga hanrai karum candidate ka how to snam arjar arkhale na convention yang ini tidak ma kerchan NPP ya ki perlok jantia wo maya yo nga tomat khnai nga se pilkan sin yo pitaput kesembol yang pra ngana ilang arsin yo taput kesembol yang pra how arjar arkhauso ke election MP wa hu arjar arkhausan ke election MDC tengah jan pile warohi bun perdi yang pi kulang yo taput tanggu arsin dan dia sempol yang pra la man makna bikin ang perchan yang BPP la like no na ka constituency won artiang haka election MLA arjar arpaule na ka constituency won artiang embai candidate pra tajan ki walai pra hina do tipor ti man hadu kaman gate lalisin le yok tu tabul tengah iwa pelado wato wa halor walai lang churupi halor we kerchan lang churupi kamu ong hai tu video la da check pi YouTube dang embai ki video ki wone kiwa nga club meeting ini benta kanika voice of the people party ini por election MDC handai katele dang kwa be pingau blim dang kwa be pingau kuno ini pa inupsa yudur madi wa MP por happy madi kerchan makna upi madi lai makna upi le pim piang pingau kau bruyong pi nasa thu bai de chi kadar mo to pim kwa pingau piang kau bruyong pi tipinang perlok nga warro ki perlok yang to duki NPP tip bagi warro walai pra tang wa haduk ne kesni wit wo klambenya wit wo keno nga kamu pi ki paranong perchan VPP de keno pi nga lai pra kerchana ga VPP wo kwa oyu jingkala ni ba sa suk ba wo klam meeting ge de kular gi ong ki mud la de job de I la de boy de I hebor tau UP ke jingkala po state yang I de ong emak perchang kursan yo ga de jingkala boy teman sekian tang yong hibu kwa tada yu hok ka ta jingkala plet na da yoga ta jingkala ni ba ile ong epi de yoga ta jingkala ka yiga ta jingkala ko ngayo to ko burom ka akor ka te to ko wi ko de kala wei MD te I burom ni ki wa yung hasam yaki kur ki jai yaki lok ki jor yaki chnong ki thao ka te to ko wi ko de kala ni phai le wong kam te nong even I video I mi news la to yung CM le la to yung deputy CM le la to yung minister yung ile la to yung MLA yung ile la chat I comment to tu kitin secret samai ite to I jingkala tam yang ubru bai ba upload I video I bha ta suro kinong comments to tu kitin secret samai te to I jingkala yang nong perlo na mo comments pinga di sang le yang amper na kat dang bun kinong comments kat te dang ha ka erninyo kat te dang yo nong te wo ong ye piece ye pi kinong comments ni bhai le wo ong ye pi no pi kan mo ba itu video itu I comments yang pi mto dunga mto du pi upa ki ka bei upa ki pi ki para yang pi ki dia ma yang pi ki gur ki jai yang pi ki kha ki man yang pi ki chnong ki tha yang pi woro upa ki itu I comments yang pi hete to tip ki I jinglong ki kon ni ba ya the glass kiat kamu kwai ite no ite jingkala ibi like ni tetem em de kadiwem ngada yo mem kadiwem em gitu ki wa comment senga ki wa ong wa kalam ni video mi khnang ni video ne benta wa kwa oman lidar he ni ho arjar phra perlok nga wong ipi di bache kedan na nga mi to constituency o mas nya nga ka constituency yo nga ku nga yo thapu to nga halir yang constituency de mapami makna ki video le o mas nya umbana nga yi le sekiat ite wong ipi ni ba kamon bana nga na lor wo kerchana se BPP ni te siu mi to constituency mi to etang constituency le boy da bna wa le I mi to constituency nga wo te ni te da ho comments pinang perlok pai ba di miat na ab ha di miat no klam le mi te comments
emle ki tu ki perlok ki wo comments yang nei benta wasi ki surok hachnong hantau yang ki seduli phu ba yang ki eman bet ki wo ong yang wa hachnong yang i hasurok le matung kba da hoi phani le uchi i perlok nga di uchi kedar no ong pi ngam to nong pha ngam mieu li pai chesong chathau yang pi ngam tip akamon man ga chnong kathau yang pi ngam tip akamon man constituency yang pi nga di uchi kedar no ong pi hok blai pop sui nga klam ni bentau tau surok tau wanga lai mid step itu wacham wada suk ulai wan temto ai dunga le usuk waro ki bru ki bo im chikitu ki area waro hisuk ki ulai wan tini te daw ngau ong pi la da si usurok pi la da si luti sengking pi ta klam yo MLA yang pi sa jar ka constituency du ko MLA bai ila du pi ko no yo mas nyao la da si ta no MLA yang pi sa kamun ka no pa mas nyao umas nyao ole bha yo constituency yang mo na yo da hun ru kom le bha wat nto du ka constituency yang mo le hagi wan ki bon ki chnong ki thau ki wa ha pa po stadium ni chi sienu de yo kjat mas nyao la ching rap da ha pai da era bau njo dam era hai woni wan thau lao ayo de era bau tengah ini ko wong pi perlok nga chema nga smen mpu embru mpu MLA mpu minister ha po chang tia yang i wi le ba wi wan ra development kamra umas nyao nga nu wong mpu won le MLA wi le ba kam le ba mas nyao telada tasnya ba ma pinga tatangwa sia ba mention wi pertu yang hapo comments bo you to MLA wadap cenrang wi le kamole masnya nga klam ni video klam kat kami jing chem yang ada ni kat kami jing siang thu yang ada ni membenyo ke kawan-kawan ke parti nur wiro ke kawan-kawan ke parti andre yo guru ni ibu yo de khmat yang wala ba i te daw yero talai ni te membi woni won le nga klam ni video memudo klam ni video yo mayo ni ai para nong kerchan BPP. Ringa klam magi ni video klam kat kami jing yo kat kami jing chem yang ada ni nga klam jing skia. Lada i kerchani ha kabon ke parti la. Kan mo perlok ke parti mem sorong ko mem si ko. Wo sorong wo si to i kinong kerchan. Ju ong ktin lada yo be yo pai de ki wo sorong de ki kon le ki wo sorong. De hiju ha ni ka kam election le. Lada kinong elam yong i man ki wo sorong. Tikinong bot nong kerchan le bun ki bosorong tini tidau perlo to hap husiari hap siang thui mho punyo ki te sarong yong i kamtam ini rukom comments hagi won ki video ki womi check news ni ba manda comments orapi desi disang daungya daw kot ki perlo ni ba itai comments video klam sang bi entok dunga entok du piu pai ki woro ke pertai daw pai ki jeni tidau perlo happy perkat idimiat na happy burom keliang ni uwi kenang wa yo poi tongi hawar jarat popra emper yang han ong pingau bru yang NTP le emper ngam yam rema tangwa ngau blau yu netrong nga hadu ne kesni ngada manu bru wo kerchan ye ke parti BPP tini tidak nong perlok habi burom keliangi jadi wo burom keliangi yo jobi ye ketong ni bai le nong perlok penman yang ngau klam ini kentin yo hagini kisnem yo deb hai wani thau iwa khut yalang pai ba de ke parti yong i da chlai da dampai ka thau ko bahau ke jing yo wan yong pai ba ntip de tang patai le hendrai nen hi yo ke jing lang woman hamad pran la da compare gi por mchua wone gesni ye per ka bak le bak di ba ne ke samar chi ting ni ki bru yong i kurang po che ni ge lang pai ba yo le se de nya ka pai ba upai ye ni rukom klam sang i cepo media ni te dau perlok tiu purom kerpadi pi siapa rap husiar ka ya boykot ke brui duni daw wo yugo ko sorong i wo komen sang ngi cepo media ta kat kamu man ne yo ta duna ba gi brui ngi ta siapa perlo ke perkat dimian yem yo i kamu kuai hau arja ar popra